Domi, mabali namin. Chairman, dahito yan tayo newspaper pinagatang yung kan ambong. Nan, kita man, wada matla makaiay, wada magdita. Ay, daka mo chairman. Ang mas daawak man kada kayo. Tagbasa kayo pa ilatin newspaper. No updated, adamdamag ti kayat yo, adamot tanday ta laptop no cellphone nyo. Alerto launay dagiti vloggers nga gipadamag. Wano saan ti istasyon ti radyo anak upload dita cellphone nyo. Kayat ko nga ro ti agbasa iti newspaper ita. Diyak lang amin nalagip tinagpagatang kinanang irebigat kay. Ay, dandanipay kat awan ti local newspaper ita na. Nagsiran dagiti daddum publication. Unay Kasi ti may sa publication ti local newspaper iti Bagyo. Nagsira ka naun. Isumod lagayam nga wan nagatang ni nanang yoy di na panalawas ay. Uwan. Awan day jayan. Paingat Awan nga tantag gatang. Adaamin ditan Saan tayo umat nga ammo ti rason. Mabalin nagretiron ti akin kukwa kat awan mangituloy iti daydi negosyo da. Wano saan maluglugi nga ta manumot tan ti aggatang iti newspaper. Manipod kit di pandemic. Adun ti nagbaliwan ti panawin. Agpaiso day ta. Dagiti launay pagtrabahuan. Ado ti nagsira. Ado met ti naglukat. Na-upgrade kit di ti employment Ay wen. Tadanda ni amin na napagtrabahuan kat kasapulan ti computer. Kat apag-isumet. Ta kaduan metan kadagitay nagkauna nga empleyado iti opisina ti agretiro. Dagitay saan unay makamo nga ag-computer ta awan pa iti computer subject iti nagadalda iti kolehiyo. Mapanak gamit yung munisipyo ita. Tada meeting mi iti EBC. Nikat awan pa'y matay officer of the day. Kanya nga raw. Tangay si katiadda dito Saan ka pumampanaw Si kanti manguray ijay udi. Nalipatan yung samot na chiptano daklaangan. Saan ko nalipatan? Ngamuray man chiptanod kalaang kat adda ka nga rod dito mga ibagada feeling tiyermanak pailaan. Rayan niya ti bagbagada ditan. Basta si kanti manguray ijay udi. Sino gayam ti udi ita Kitaman dita, nakapaskil dita. Ay sos, saan kayon amas daaw no apay nga awan pay lang jay ode. Sino Ni Kagawad Matyas. Tay dandani maawardan iti best interdines. Isumet lagayam ba? Ang mga nagsakdo pa iti pagdigos daken bakit na isu amala daw nga umay. Ay, kita agman kiday. Ang mga nuad damot tiks na, ayak na puutan. Ay una. Ugali day jay ti agtex no maladaw. Salbag kit kita akagawa da sa dot. Kun kat. Maladaw ka no. Chiptano dak ngagpaisaw. Ngam kaslasyak metten ti kagawad no kastoy laeng. Ang mga agakting barangay sekretary akpayan. Ta ultimo jay barangay sekretary kat awan pailaang. Ay kat kapilitan barok. Ni makamukan dito chiptano doming. Mapanakan babay. Ay, awan manan. Nalpaskan doming. Thank you, Lord. Nakatalikodan ni Katugang at Chairman.
No naisambot lang ataan nakita na ang nagsuyaabag. Madi man ti pangremnan. Anyan to nga oras no umay tayo odi. Sapay makaturturog ak manan. Agawid ak kumangyam. Ay, numuna ta. Sutil mat da ito'y panakayorturog ko. Ay, sumidir man nga minantay. Panakapuyat men kadagiti padak a barangay tanod. Ay, agyaman hak. Tay kagawad nga officer of the day, day ta sumungadan. Makaawid ak matlaangan. Di uray ag malmakon a maturog ijay balay. Day mag-aurasaw, Kapitan Chip Tanod Domain. Ay, si kamot gayam kakabistre, sumrak ka. Ay, agamanak. Ay, Kapitan, may mayat sa ti chairman nga awag ka. Chairman Gustilaw. Ay, anyan day ta, kaka. Nay, agtugaw kayo tata. Ay, uwan may mayat matlat panagsasarita do agtugaw na taaw. Ay katawon na. Ay, anya ka diti maipaay may. Ay, dangarod, parikot ko, ijay putot ko. Kun iti mismo amanugang kaw. Ay, Domeng, take note. Ay, uwan, chairman. Sige, tata Bistre. Ipuon nyo nga iroge. Nuan niya day ta parikot yo ta isurat tayaw. Nuan niya man day ta. Buray rayan ken isapulan tayo iti solusyon. Ay, engem nay. Pwera money involved taawan pa isweldo may kaka. Anyala din ni kakabistri. Dayjay lati pa kariribukan na. Un nga raw. Uray di nala ko man inkamang dito barangay office. Nagsimple a problema. Kasauna la iday tinasaya. Ibaga na asa na makaturturog itikin ariwawada. O di ibaga na kumatikas jay. Ay, awan samot tinalawaga nagsarita nyo itay, chairman. Dayta nga road. Sana nagsusurot dagiti embagbaga na. Pagamuan, agawid akon kuna na matin. Iswa binaya akon na, igawid ko pa. Simple lang dahi problema na no aramidin natin bagak. Sol badagos. Nasaya at Marta simrekan dagiti agasawa iti kwarto da. Kunaklano ag marangbang damanan dita salas. Angam nay. Simrek da nga agpaisaw dita kwarto da. Di damot inrikap tiri daw. Sapay ti putot ko ti kasla kumaringtang. Ampang mata talaga.
no imalalaan na kiti. Ay, Gusto na. Ala. ay, sus. Anyalakit dagitan. Ah, ay, sus. Salbag. Papanawag sa dagitan. Ay, hey, salakay! Salakay! Ay, arang-ang kalanga arang-ang si kang asaw! Anyat problema yung aya, tatang. Ah, ay, adaya. Yaday ta damdamagam. Kasano? Kundi bugaw kayo ti aso, katawan mo ta aso tayo. Ah, Kundi bugaw kayo ti aso, katawan mo ta aso ka talaga. anya. Ay, Ay, already yung aklo ng tatang. Amo ka masuron kayo kada kami ti asawak. anya. Dinto lang kami nakaure ni Lando anang karinyo kanya. Kung nanakit din. Nakasuron kayo ka no, nakakita kada kami. Ay, Ay, di kayo matanakan tatang. Saan kayo ito na masuron? day. Anya ti kayat mo asawan? Adda pagsarsaritaan mi ti asawak. Maamuan yun to. Anya ka di day jay, tatabistre. Adda ka di manan parikot yaw. Ay, day mitla sigod baraw. Ay, awan ka din ti Chairman Gustang. Ay, nagodong tata. Adda ngamin meeting da kakapitanis ita. Ay, kasta Ang nuan niya ti parikot yaw, mabalit nyo nga ibaga kanyak ta idanon kuntaw. Ay, daytoy kat, maipapan ka dagiti anak ka, baraw. Tay inyo man kumudla idi na panalawas. Ay, kasta. Ay, di yu pa'y nasolbar day jay. Ay, saan pa'y Ay, talaga pakariribu ka kida. Sa anak makaturturaw. Anya ka di talaga ti parikot yo iti manugang yo. Ay, saan laeng nga di manugang kaw? Karama di putot kaw. Mas isupay kit di ati problema. Kasta. Ay, anya nga minti araramidon da. Agkaraapa da ka day? Ay, wait, kanayaw. Agkaraapa da nga awan mo't masakitan. Anya, saan kayo amawatan tata? Ay, baraw. Oh, anya talaga ti problema yo, tata Bistre. Ay, dintulatan Chairman Gustang ti kasaritak manan. Ay katiso no di yung maibaga kanyak. Nakababain sa ngamay na mga daw ibagam kitday asak gayam ti problema. Asaan kat dagiti agasawa. Sige, panunutak pa'y nurumbang ayuman ko pa'y kin Chairman daytaw. Anya? Ay, pasinsakan dumay. Amo ka katawaan nak kuno kantsawan nak paiket ngatan. Da kayo kit di mat ibagayo latta Anya ti mo yo no adamot maisingasing ko makasulbar iti parikot yaw. Ay kwa, ay ures saanan dumeng. Ala, saan kayo apilitan? Ay baliwag tulangan ti umay inton adda ni Chairman Gustang. Baliktad mo. Dagiti abok dita, paano dati asawa da, mabartik da. Iso nga rod.
Ngam sa balimot da ito kay kayat kano ni Biring aputot ni Bistre no si Babartek ti asawa na asumangpet iti malam. Anya kay ti kasta. Kaslasan mo't ang nakapapati daytan. San ko nga mo? Nanya mo takita ti panagpampanunot ti kasya. Ay kahit kasarita ko man ni kakabistri tadamagan na no anya trasunda. Kaslangarod adda. Sa balimot aparikot dayta. Naglaka ko matisolbar na anya kamin ayat ti rason ni Bireng. Takas jakit din ti kayat ng aramid ti asawa na. Ngam tinakaskas daaw. Awan pa'y anak da ken anot. Awan pa'y mo't apo ko ni kakabistri. Ne, unyag pa'y saw. No ti sobra kinakarenew saw. Ken kinakarenew sa dagadi agasawa ti problema ni kakabistri. Ay agsisipul ko mat apo ko nan Dahi tangarod. Kabaliktad iti manamnama a resulta ko mati sobra. Kinakarinyo da. Ti kawan pelat anak da nga oray may sala ko ma. Saka agkatawa. Makapakatawa Problemaan ti kabalay ti sobra pa nagkarinyo ti agasawa. Ayun na ya. Agure ka, manuda nga kakabalay. Taluda lang No si bibiyag pa'y kumaday dikin niya. Upat da kuma nga kakabalay. Paris da kuma. Makita kaon. Anyat makita. Saan nga taat di solusyon iti problema ni kakabistri ket adda kumamot partner na. Unan niya. Tadi ko umapapalatan. Nagits mo. Awan latta Saan pa masolusyonan dita ti aramidan ni Manang Biring iti asawa na? Unaya. Saan pa masolusyonan dita ti panangikalkalikagom ni Biring asi Babartek ni anot asumang pati ti malam. Ni siguro Manang Biring ti kasarita iti dayta. Iso ti makaibaga no apay akay kayat na si Babartek ti asawa na sumangpet. Yan ti kastoy. Ultimo ba'y dagita problema? Tatang, akbakasyon ka no ti abalayan nyo dito nagbugsutan. Di abalayan dupaya? Won, ti katugangak ngay na ni Annaut. Anda pa'y sa bali nga abalayan nyo ay hakat isulang mait. Wan aya. Di dwa kamin taon nga ag problema kada kayaw. Anya? Kayo giti matatang. Apay nga min aya, problemahan da kami kan Annaut. Naariwawa ka laon ay bireng. Imbag nga tano saklat makangkangag iti panaggargaratigit mo iti sardam. Anya? Naamak pa yan no ada tao alumabas ang makangag ket dumagasdan nga agsim di tabatog ti kwarto yung agasawa. Esaus, kababain! Saan may problema daytan atatang? Jay agsiim ti ag problema nang runa no balo akas kada kayo. Ay, ada kabalayan. Awan ka nung around. Imbaga kanya ko ni Bereng edi kalman. Kumusta kan nga? Nabayag mo't basitan nga awan day di abalayan kinya niya. Wain. Agtalo-tawan na matan nga imo na. Medyo narigat mat nga inliw-liwag ko ti kaawanan Narigat ti mapanawan anya. Kas kanyak.
Nabayag mo't nga inliwliwag ko ti kaawanan day di abalayan mo. Ay kasta aya. Wen, nagpaspasyarak idia. Awalata. Sobra nga minti kinalailo day di abalayan mo. Isu ti nakaikawaak iti kastaunay. Ay, imbag manta na iliwliwag mo matlaangan. Medyo laang paimod. Saan na ta malikli ka na malagip ko? Nang runa, no daytay saan ka makaturog iti rabi. Pagpuyatak no kwan abalayan. Ay, Asus! Di ka nga tamamati abalayan. At dati sardam akasasaw nga uray saan ko makitkita. Takasano aya, panagrit nakit kakaidak pa'y laang. Anya? Apay, saan mo ka di mapadpadasan tikas jay abalayan? Ay, lakay. Simmangpet ka no tayo abalayan ni kakabistray. Kung kanu nga rod, ni Duming abinilin ko nga agpaliew, tinakaibaga kanya kitay malam. Hay! Hihihi! Tay ko na kon. Barang saan nga problema ni kakabistray. Anya? Yay nga ta abalayan na ti solusyon iti problema na. Barang Apay, damagag maan, Eh. Steng. No si kabilang ni kakabistre. Solusyon ka di iti problema ti abalayan mo ababaay. Ha? Nay, apay asyak. Saan asyak ni kakabistri? No si ka ni kakabistre kunak nga ron. Hey, saan mo na awan ti saritaan? Na. Basta ti amo kita. Awanan ti problema ni kakabistri. Ino pagproblimaan na. Kamaudyanan na. Nasolbarsan ti problema da ama bistre, tatang. Di mat umumayan dito'y barangay hall. Wen, ket husto di kinunak. Solusyon ti kadan partner na. Tasimbang peti abalayan na. Wan na niya. Ang kasla nagmadi a panunutan. Madi iti panunot ti sabali at tao. Ngamanyat problema na di tayo. Kasta ti agabalayan. Agsinnaranay. Chief Duming. Ada problema may kananot nga asawa. Si kamot itatag problema. Anya day ka. Pagbagaan nyo man datatang kanti katugang. Kababain ti kaadan ti relasyon daw. Anya. Nay, apay ngay akababain manang bireng. Tadi daman na mailingad mo kada kami kan anot ti kinalailo dalaunay. Da kami ti mapapain. Kastoy na ibereng. Ti solusyon dita. Tapno saan kayo mababain, makakitkita kadakwada. Kasayata no lumasin kayo mutan kan ano diti pagnaudan. Anya? Tapno awan din nisturbo. Di kad pagaragsakan, ti kinaragsak damutan nga agabalayan. Kasta ati agabalayan. Hi. Anya day di na tagtagainap kaun. Linnailo ti agabalayan. Doming, mabali namin. Pinasugnod. Idi nagpasugnod ni Mang Gusting.
Ni man katugang aktibida dito'y istorya kon. Ang madinsa. Anyaman tiga po nang agpasugnodan ngay. Sa bagay, arsagid ni katugangak agusting. Tirigat na ket ipulagid namat kanyak ti kinaarsagid na no daduma. Intun kon ni Rosa ti pagdasalan nan. Aging ga mailang detakton. Ay, gagangay sa iti manugang ti agkurkurnolatan. Nga ta? Uno, siyakla ang amanugang ti kasjay. Nairogi kung to'y suratag at drama script. Ngam ni. Kasanungay niya ituloy ko. No kastoy amayapya pakmat. Mangisuratak pa iti uray 1 page. Labanak da ito'y kumulkul ding kanyak aridap. Isukit din ti masurot. Kakaiso na sisak dito'y balay. Ket awan isturbo. Gundawayak kit deti. Rumidap. Madamdaman to da ito yan. Agsurat iti script. Sino ti umawag iti cellphone ko? Nimot gayam, Mayor. Hello, Mayor. Good morning. Good morning, Chairman Gusting. Nakawag kayo man, Mayor. Anyat di maipaikwa ka na kayaw. Dumawas ka kung maiti opisina, no? Adawayam itangal daw, Chairman. Uray ad appointment ko, Mayor. I-cancel ko kat umayak dita. Una yan. Napatpatag kayo pa imot lang ang ti uray asino, Mayor. Anyang. Ay, wun. Sige, umayak dita. Agdigos ka nagrubwatak lang. Okay, alangarod. Orayan ka, Chairman Gusting. At napatag-unay pagsaritaan ta. Maipapaniti proyekto apang panunutin. Approve, Mayor. Katagyaman akmat, iti kinapatag ko kada kayaw. Kasmay sa nga outstanding barangay chairman, dakkel ti panagraem ko ken ka, Chairman Gusting. Ken, ang damat nagkaduan ta. Agyaman ako na, iti dayta, Mayor. Alangarutan, agrupatak matan kat mapanakon iti opisinag. Ayun, Mayor. Sige, Chairman. Bye-bye. Bye, Mayor. Dayta, sikan at outstanding barangay chairman. Pau, gusting ko naman. Ay, agdi ko sa karudain. Ay, Supeng! Supeng! Adak dito kusina. Napudot tayo pagdigos ka. Pudutan, senyor. Apay. Masurun kan sana awagan iti senyor. Kitno si kati makasoron. Nagdamag aklaan. Madiman ti tuno ti sa umaw. Kasano ultimo pag nagdadang iti digos mo? Siyak pay laag.
Siyakla amin ay mabannog mo't kat da tao. Ha? Apay, ada malagip maun nga naramid mo ti kaser ramida. Indadangan na ko na iti pagdigos ko rin na minsan la ko ma. Iti unos ti manon atawon na panagasawa ta. Ha? Alalagi pa man. Mangibaga ka man, no damod gundawa nga indadangan na kiti digos ko. Nagadukot asa udaytan. Oh! Ay, sana ko nagdigaw. Na, tasi kapay dadaganas na agpasugnaw. No, nasakit tinakam mo. Di mo laramidin na. Nagitisigod nga laramidin. Ay talaga kadi na banuga kaon. Biyang kulat tumapapal ngamin kadagiti dongdong wo, hindi asawa na. Nakiasawa ka kumanga may itinadungo, ha? Oo, nakita? Bagamaon, asa na ka dongdong wo, tabag naklaang. Agasam, baon ni Jay, baon dito. Nukan, pasog no di Jay, pasog no dito, tararami daw. Kasi ta, nakasawa aklat basit, agpasog no kan. Imbaga mo kumaadi kag digaws, tadyak mababano ka nagipapudot. Na, laklakayan. Agsukat nga ta na di man lang nagdigos. Uno aglabar man lang kuma. Ha, makamo ka dita nga agang daw. Kasla agpaili kayo Chairman. Wen, adawag ni Pari Mayor. Kastaya. Di magasak lang dito yung opisina. Tamangan mo da pirmaak. Ay adalang may sa form nga imbati ti treasurer, Chairman. Sige, pirma akon. Tama pa na kon. Amangan no agor uray ni Pari Mayor. Pari Mayor, kunayaw? Nay, anyat isa mamitimbagak. Ay, awan, tatang. Ay, Chairman. Oh, adto'y tipipirmaan nyo. Ayan dagiti ag-duty, wino ayan ti kagawad nga kin-duty ita. Awan pa'y mo, Chairman. Sinalbag na kita. No di na ka tag-duty, ag-resign na langin. Oh, sinalbag. Sige, mapanakon. Sinalbag na kita. Nay, napanan ti katugangag. Kaslan na pudot ti ulo na. Apay nga ta. Addan sakit di manan saan anasaya at anapasama ka. Sa bagay, kastan sa talaga nung mangrugin nga agkabaw ti tao. Kanya tiga tangan yo. Hey, maya man ti panagkukuyog yung ngay may dito sangot istor ka o Chairman Gusteng. Awan kakatanay. Di daksardingan na iti bubulog. Iti nagbugsudan. Anya day ta bubulog. Ayarigan na ti bulog. Isuda ti malalaki di ti nagbugsudan. Ay unay yun. Matangak man iti ara. Tadidak mo itong sardingan na kantsawan na iti ababaraw. Oo na, Manggusting, Chairman. Palibre mi mat akada kayo dayta. Alawan, uminom kayo ng ipanyo iti tiyan. San nga iti ulo yaw? Wen, pagpaimas la iti kaan. Ken pag inanaan iti bannog. Saan ka di kakat ba? Nasaya at babaraw. Pagpaimas yun lang iti kaan ken agas ti bambanog. Ay, ayos, Chairman Gusting. Basta sikat yun ang ibaga. Nanya nga arak, Gusteng. Dating ngedan. Daytan sa ti branda gitoy. Ay, Juan, daytan ina. Ayos daytan. Lagarod. Apo. Manyang araw. Ay, agyaman kami Chairman. Naalaala ni Chairman gusto niya, kakat ba? Sus, dayta, uray may salati Chairman, no kasta. Happy na ta. Ato yan, ti arak yaw. Ay, agyaman kami na. Ayos. Dayta at outstanding barangay Chairman. Blowout man na kanayon. Ikat nagadwakan chow yo. Ala, lukatan nyo kitin tarog yan yun. Apay, di yo kaya ti makaadaw. Ay, nangagyo ka katwa. Happy at talagan.
Nay, nakaalatyo kayo mat, nanang. Wan, imay ni tatang yo, di barangay huli tayo bigat. Di magaslaang. Mapan kano iti opisina ni Mayor ta inawagan nan sa itay. Anya, nagudong. Napan iti opisina ni Mayor. Nay, payanas daw kayo, nanang. Nagudong nga di man lang nagdigos. Anya? Kimaro nga minti kinaarsagid na. Adala na sa may papan iti panagidadang ko iti digos na saan na nagdigos. Anya? Uunay daytan? Well, adalang na ibagak basit. Rabak ko laang mati kunak, gimurakit din. Anya nga min aya dayta? Ay bay amaw, kasta siguro ti lumakayag. Isumat lakas la na pudot ti ulo na itay Ang nagpainom sa kadagijay mangkan-kantyaw kenkwa na itay aldaw. Anya? Napanday jay store ni inasak ka. Anya? Nay, ang mga nisot na bartikag. Saan mat nga ta? Saan kanumot nga iminom? Ay, anya kada di alaklakayanan. Kasla adda kasurun na itay bigat. Kasla awan matan itay simmang pat itay aldaw. Nala, bayan yun. Nabaaw ton ti ulo na no sumangpat. Unang am di naktumanan pagtimtim ka no sumangpat ti balay. Unay daytan? Unmag, nakamisuot tumanan nagmalmalam kung nagpatpatnag. Anyan? Ati na pa itay, bakit nagkabaw no raduma? Ay, wala kayo nanang. Tila ibagbagayon. Ha? Dakan ka na ano ipulong baw. Ha? Siyak tumutin akatugangam ti kaapap dumaing, ha? Ay, saan mo na nanang? Ay, hagam, sa bagay. Ang damot katabidot ko ngamin numaminsan. Sige dumay, mapanak pa'y. Ang mga nasumangpot diyadak lakayanan. Umanay tuman na pangkuskusilapan na kanya ako no di nakmasangputan ni Jay. Nay, dito'y kayo matanag diretso, tatang. Wen, dituyak man pailaeng. Ha? Ay, uwa na. Ang imay itay ni nanang. Damdamagan na no imay kayo dito'y. Di ko nagkat ang mga no nagtaros kayo ni Jibalayaw. Madamdaman to pa nga gawidak. Kumusta mati papanyo jay ayan ni Mayor? Mayat, matuloy yan ti may sa project may. Ngayon saan mi pa ilang ibagbaga, talinayin mi kanupayan na sayaat. Sa bagay. Una, inton mangrugen, isunto ti panangibaga tayo. Dinto manen makatututor dagiti kabaranggayan. Ayan na nga iti ibagbagada a project sang kakunadan tumanen. Iso nga raod. Sige, ituyak pa ilaan. Tatang, adda ka di sa inyo ang nagkinaawatan gananang? Nay, apayakas tati ko nam. Kinapudno na, imay ni nanang itay, kaya't adda na sa una kanyak. Isunsamat napudot ti ulo yo itay bigat. Anya? Imbaga ni nanang mo king kaday ta? Awan ti madingay imbagbaga na. Nagdamagaklaang. Aga simday ta? Di naglay ba inanan no kasta No asinula ditan ti pangibagbagan na iti maibapan kanya, ha? Kuma, ket para kada kami laeng ati mapaspasamak kada kami. Saan ket atila pang-istoryana, ha? Ay, tatang. Awan met sabsabali. Bale, anak dak metten ata, agasawa kami ngarud ken Rosa. Ibkas na lang met siguro, Jerek nana. Awan, nagbaliwa talaga ni nanang mo. Talagang awan sirsirbek king kwada. Ay, agpada kayo matiti ibagbaga. Basta matimbagbaga ni nanang. Saan nyo kano apagan anon, ta namin ano kano pa'y aginandat yun asukatan. Anya? Da kayo man kit day. Agpaiso aya dagiti imbagbaga na. Ay, awan day ta. Sakit di ti kakasi. Ibkas ko lang ti dagensin ti marugong ko. Ay, kasta mati imbagbaga na.
Ay, agpadpada kayo at talaga iti bagbaga ken nanang. Anya, kay kit din aya. Agpinpin na sugnod kayo latan. Ay, pagsaksakitin nyo latinakam yaw. Talaga, nasakit tinakim ka. Maragsakan na kitday ni dikas jay ng bagbagana. Rabak na lang siguro mat, ha? No, anya dagiti imbagbagana ako na ayaw. Anya rabak? Kanayon na kasi diran. Gusto day tatang. Agawid kayo kit din. Or-orayan na kayo lakit din ni nanang. Saan? Dituyak pa'y. Ha? Umyanak pa'y kit dituin na barangay hall. Manong, mabalintag sa lutsot. Anya na dyan, Ada ka didita ni Chairman Gusteng? Ha? Oo, ada dita. Mabaling nga taa ka sa Rita? Uy, nading, dumanon ka dito opisina, Ada dita ni chairman. Agyaman ak Manong. Sos. Ni Chairman Gusting ti sapsapulan day ta masikog. Sos. Delikado na sa. Amangan no ni Chairman ti ama ti sikog day ta babae. Sa anak man ang agawid. Mapanak laangan dita barangay hall. Bay ak nga aguray ni Supeng. Kitnukas kasano. Agindegak pa'y kitdin dita barangay hall. Maturog ako nita opisina in kontrabe. Nadamit tano da kadwak. Ne. Adago kisam. Ay, masikog dita sangot ti Rino ti barangay hall. Doon sakit orayin na. Himbang nga orasyon, tata. Kastamot, miss. Anya dayta. Ay, sus. Makan anak samot din. Nakasaritak ti may sa atanong dita. Da kayo ka din ni Chairman Gusting. Awon neneng. Anya ti masapol mo. Nanay ko. Ah. Apay taraya kini ospital. Yay. Nga siyo. Akan lakit din. Anya. Ay, agpasigal akon. Ay. Sinapsapol kayo talaga. Ha. Ipanda ko ninyo ospital. Laklakayan, kundi pa sugnod tagayam ada nasikugan na apaanaken na ni hospital. Ay, kwa, Kuyugin nakdumeng. Anya? Surutin tayo hospital. Saan na mabalinda ito'y? Agrin nisot kami ti day nalaing nga katugangam. Ay, kwa, nanang. Nung may kandumeng, mapantad. Nanang, agmotor tayon. Isalbag. Anyan ti kastoy. Nini. Nakaanak san ti babae. Awan mo't ti inana. Binaawagan da kanyak. Salpag ti kastoy. Ay, nalala kon. Iti jak panagaw-awid. Tila nasarsaraka kon. Nagitaray iti masikog dito ospital adi na oras. Ay, salbag kit di. Sino nga tati akin asawa iti daytaya? Mr. Kayab-Kab. Congratulations. Babae ti anak yun ni Mrs. Nag-cute. Proof tayo. Saan, doktora? Saan? Ha? Bilibak matada kayo, ha? Naka-baby kayo pa lang, hindi kasta nga edad yun. Ha? Gusteng, ayan ti babae, anasikugam, naganak ka din. Ha? Isumot la kundi pasugnod ka, taadagayam sa bala pinututam. Ayan na! Ha? Jesus, malala iti pinasugnod. Malala.
Ha? Ay, Made. Made, DJ na taga-inap ko. Doming, mabali namin. Itala amasapa akbasit amaturog. Biyang mat dagiti barangay officials ti agtanod ita arabi. Imbag ta, kuna ni tatang nga oray sa anak pa'y makipag-duty. Maawatan na mati, rinabiin apan nakapuyat ko. Ay. Jak pa ikat makasursurat iti istoryan. Sa bagay, pag isuntumat lakit diti istorya apang panunot ag asuratan, apara piyesta dagiti natay, jay insaganak aplat ko. Apag isuntulaan, tamabayag payumad. Ni tatang mo tayo mauawag. Mapay nga ta. Hello, tatang. Hello, Doming. Oo, barangay rin ito pakadlay. Agpakadwa ako, ma. Ay, kwa. Ada kita dito ile. Nasapa ka na gudong agsubliak adagos. Kastaya. Agpakadwa kayo kunayo. Ay, papanan nyo kumaya. Mapantala ko may di kampusan daw. Masansan kami na matagtagainip ko rin di amag. Agpalagip sa akit day. Aya. Ay, ni. Mabayag pa'y mo ti piyesta dagiti natay. Agpaiso, ngamjak mayura yun iti pista dagiti natay. Di sa sarungkar ko. Kadwa ko maninanang yaw nga bada ka na si Kaswen na iponiraria. Kastaya. Di, kwa. Urayan da ko na makasangpat. Ay kadwa na. Sa bagay, nasaganak mat amin nga ramatuntan. Mapitla day jay. Mapitla daramidin day jay. Ay anya ti aramidon tayo yaya. Siyempre, talo Santa Basit, taglawlaw, dagiti pansyon, sa kapay apinturaan ta. Ay, uwan na. Mabait la day jayan. Sige, ta gumata nga kiti balunan tayo. At tanin sa ganak. Ay, sige nga rod. Urayan daklatan. Agrubata kon. Sige, sa bagay. Nagmotor kan samay? Wan, saan lang mamin adaak ditan. Kapag isaw, gasolina agton ta motor mo, ta isot pagluganan ta, ngagpakampusan taw. Di yun pagproblemahan day ta. Naka-full tank day toy. Ay, kaya madakano kasta. Urayan kang baraok. Bye. Bye-bye, tatang. Ay. Anyaman nga tan tinatagtagainap da. Tikat nagado apamati da idi ugma. Agpalagip ka no dagi jay minatay da. Agahawid ako na. Ay. Pagimbagan na. Tadapay la da ito yung motor ko. Nalakalat panaggud-udong ko na danasken agagaraek dito'y ilay. Kat anya nga ay mapankan di kampusan tao. Maramdama. Ururaik ni Doming amang dagas kanyak. Nasaya at unay no isot kadwa. At dangaming pampanunutak amabalin na pagkwartaan mi Doming. Anya man day ta. Mamu ka kontra manen. Iso mamam tulatan. Ay, apay adi mo ibagahan anya day ta. Agilimod ka man ako na ako. Kastoy nay.
at dalatamad dagiti agpadalos kas kadag papintura. Basta. Wen, adda dagiti agpapintura iti pansyon dagiti minatay da, nga uray saan pa'y apista dagiti natay. Mabalin mi akasarita ni Pari Undo a Sepulturi raw, takasugpon mi iti puunan iti magastos kadag iti mausar. Di man lama pang panunot mon. Nya nga ikat kumontra ka man ladago sa Agawan niyo pa'y laang mo't dagiti mayat apatangdaanan niyay. Bay anak kadilaeng, pagwatwatan mi magtana. Imbag no mayat ni Dumay. Ambong mo ti manugang tan, wan amin dayay no siyaktag sao. Ne. Ni Rosa mo ti umawawag, mabidlaang. Hello, Rosa anak! Ay good ka si ti Apo, nasalun at kami latakin nanang mau. Ay, nagsayatan no mapanunot mo batla ti agawidan. Ayun, matkit di mawatak ni kabagis. Sige, nasayat launay no si Maya at hindi kasasad na. Wen, narigat mo't ngamin no sa bali ti alaan da nga gasikaso di tabalay da. Taadon ti mananggun daway. Iso asa na basta makaalad angkel mo itagbalin na kadwada di tabalayda. Kiwan ba? Kailiw na kabat una yan. Sige Iso na sayat mo na makaawid kan. Sige. Agandad ka rita. Bye. Ay, makasangpot tungot langan ni Rosa. Wan, imbag tinawagan na kamo. Nagsao kami ni Di Kalman. Yakling bagbagakan ka, takunak nga awagan na kamo. Ni Duming mat daytoy. Sung bata mo, tinakisagana ti balon niyo. Hello, Duming. Tatang, sanak ang makasurot kada kayo. Imawag ni Rosa kat ada papaalan ay di munisipyo. Iso nga agsublia ki di ile. Kasta aya. Sige. San nabalin? Siaklatan ti mapanidya kampusan to. Inawagak ni Mang Insyong a barangay tanod. Ison ti kadwayo. Umay di tabalay yon. Kasta aya. Ay nasayad nga rod Nagyaman akbarok. Purahin nyo latan. Bye. Bye. Ay. Adamot pagyamanak ken Dumeng. Pampanunutan na lakid di nga amangan wadaman masaukon. Mapantayon, Chairman? Una. Ay, mapantan. Ay, supaying kamen. Ay. Nala. Sunda ti ba? Insyong, bit-bitam ti balon yon. Agandad kayo, taba ka dadaulig ijay kat patukawan kayo. Namumidaytan niya. Nene, lakay! Apaw. Napayakas lang nakigtot ka manin. Nabayag ta na nagsarsarita itay amang ururay kini Insyong. Di ka pala nakarubwat. Anya sa na nakarubwat mo? Ay, mabit lang Insyong. Naksukatan ti puruntong ko. Hay, just kikit day. Kita man Insyong. Agkabawsan ni Gusteng. Ay, pasensya amla ko man ni Gusteng, ha? Awan anyaman na. Gagangay at ilumakayin. Kasmut kanyak. Nalipatak nagkalugong. Ay, ado ti kalugong ni Gusteng. Itid nantukan kanjay may isa. Ay, abday ta, Chairman. Nagaikan tayong ti aglawlaw dagiti pansyon. Nuwain, pinturaan tan. Talaga nasakbay kayo ang mga sikaso kadagiti tanam ti minatayo, Chairman. Wen,
Tanasakbay mo ti panagpariknada. Ay, mang bat-batibat dan. Ay, kasta aya. Ay, narigat no kastan. Ang mga mabangungot kayong. Kunampay. Sige nga ro din. Rugyan tayo na pinturan dagiti pansyon. Wen, apag isota na pintas ti panawen, nalakang agmaga ti pintura. Una kung tayo may isa. Ngay, imbaglakit din tadan ni Insyong akadwak. Ay. Ne. Da pumakit ni masidag kini Insyong. Kaslad da ibagana. Isu ti chairman ti barangay mi ang nagbugsutan, ma'am. Ni Chairman Gusting Kayabkab Kulipagpag. Kasta ka di. Mr. Kayabkab Kagayam. Aywan, ma'am. Gustilo kayabkab, ngem gusting latakuman ti awag yo kanya. Okay. Siyakmat ni Simeona Biuda di Pascua. Simeona ko namlatamat kanya kon. Day magak titi kadwa. Ay, agpadalos ka no iti pansyon, chairman. Nagapagtulag kami, tayong bagak jibirin nyo. Nguwain. Makamo kayon. Basta madalosan ti aglawlaw kan mapinturaan ti pansyon day di asawa. Wuna. Ne talaga yam. Areglado, madam. Rugyan mi adago sing. Anya ti kinunam, Dumeng. Napanidya kampusan to ni Chairman kantano din siyang. Wen, kagawad. Siya kumati kadwa ni chairman ngam adda ngamin dinaw asko ile. Ne, basta ya. Anya ti ginagara dayo di kampusan tao. Mabayag pa mo ti piyesta dagiti natay. Masansan ka no ngamin na mabatibat ni chairman. Ket dagitay minatay dati malagip na. Ta pasaray matagtagainap na nga rod ida. Sa bagay. Mamatin sa ni chairman karigiti agparparik nga ani nga as kaskada no anya ditan adi makitkita. Ket amuyo meten. Ibaga nang agparparik na dagiti minatay da. Agpalagip da ka noon. Sa bagay, awan mat kidi ti mapili nga aldaw pa nagsarungkar karagiti minatay. Awan mat. Depende iti kayat ti tao daytan. Ngumnay. Ay, ang mga nada masasaw ni Chairman Ken ka, manugang nandumeng. Amuklatan kagawad. Adala kadakwada daytan Wan mat kiti ay nagpakadakan samat. Wan mat. Imbagak mo ti rason no apay asanak anatuloy asimurot. Kan adamat ni Mang Insyo nga kinasaritak anang kuyog. Iso saan solo flight ni chairman anapan ni kampusan to. Adda ita. Nalinis ang taglawlaw. Chairman, nadalusadang. Pitura ka. Ay, Wayne. Okay. Si kalatan ati mang pintor ta. May samot ti bras anay tugod ta. Ano kasta biktima idi ti COVID ti asawa yo, Ma'am Simeona? Wen, iso anay tabon adagos. Jakpay kat nakitan ti bangkay na, tarabi ipay anay tabon. Natay ken naitabon iti panawon iti COVID. Imbaglaki din tasan anapuuran ti bangkay na. May mayat kit di ano napuuran, tanayawid mo kumatida po na. Ay saan? Kay kayat ko anay tabon tapno jak makitkita akanayon ti nakagarapon na adapuna. Aya. Kaalyaw ko ti mapuuran na bangkay. Sigurado ngamin adin tumaliklikan ti panakay palagip anapuuran. Sa bagay, san tayo anakairwaman ti kasta awagas ti panagpasina. Uwan mat, sa may sa... Na. Puaya. Ay, isus ako. Agrungaab sa ritin. Ay, apayin, ma'am. Agrungaab kamutan.
Yan anak sa timbati kanyak tinay ayat kulaunay nga asawa. Anya nga mintimbati na, ma'am. Idi na tay. Isulat pan nakaduktal ko kadagiti palimod na. Anya matapalimod da kita ngay, ma'am. Agasap, ta idi nakamasayag kat nagsasangpet meten dagiti pasig nga inauna aputot na iti sabasabali a babae. Yapo, ay Anya, ay sos, nataer launay day di dandanin ka nagnagan kong asawam no kasta, ma'am. Ay, agpaiso ta kinunam, katataer mo launay. Anyan, ay. Pasensya ka lang kumat. Diya ako naliklikan ti panakay palagip jay inay ayat ko launay nga asawa gabo iti panakakita ken ka. Oh, alam da ito Na, imbagla pa kitsindam. kwarta. Na, Nagunuraryum kayon aya. saan pa'y? Nangalaam nga ron nga iti daytoy nabukal asang aribo a pisaws. Tangdan kumuta. 2,000 tinted, yabak nang nagpadalo si Tipanjon. Ay kan nagudwa kami kan insyong Anya? Mapan kami tumanan iya kampusan to inton bigat. Bareng no adan tulata may lawan mo't nga umayag padalos. Ay, gusti nga ya. Nalipatam san a kapitan kati barangay nagbugsutan. Ay sosan man na dahi dati bagam. Ada nga mindagiti inaldaw asumarong karlata kadagiti minatay da. Kadita, kelat ngagpadalos da no da makita da amayat ngagdalos. Ganun lang yun. Sa bagay. Saan lamamin anumat aglabas tinakurang at alo a bulan, piestan ton dagiti natay. Wunmet. Sa may siya, no talaga napatag iti tao ti siminan akameng ti pamilyana, winuuray asino napatag kenkwana. Sarungkaran na uray anyang aldaw. Wunmet kit di Ala, agsobli kay tuman nga rudan iti kampusan taw. Bareng bumaknang tan. Aduti agpadalos iti Panchong. Yay. Ay ngayon na agkararag kayo mo't nukwa Tapnulisyan na kayo ti Diablaw. Anya? Baka dumalala kayo ti kayat ko sa word. Ay, hawan mo't nga ta ati ori as iya. Sa iro iya. Di ka man mangbutbutang. Ay sus, saan ka mangbutbutang gusteng? Alpalagipan ka lang. Mga numalipatam, apasig akararwa, ti agdakdakiwa. Ay, kampusan to ko naman. Ay, sige. Ay, nakagdi ko sangkat ni agatling ako. Ay, di kagdi ko sa dagaw, sta mga numapasma ka. Diya kung inuray ni Chairman Gusteng. Kung anamot nga minidikal man, nga uray umun anaakon, tabarang adda makita nga agpadalos manan iti Panchon akas idikal man. Agasam, awan rantame nga agpatangdan. Ngam, tinangdanan na kami, jay baknang ababae. Nay. Adda babae ang makitak dita kasamakan. Adda Panchon dita. Kitnay, nagtugaw iti Panchong. Kanyat arami dun dahi ta babae. Oh? Ay, Adeng. Adeng. Apay, anyat arami dun dita kasamakan. Agmemesa kan samay. Wen met, apay adamagam pailan og may saak. Katawan mo't makita makadwa. Anyan ang naglamuyot ti boses na. Ay, nagsamok dita. Ang mga adla uleg. At dati to'y,
Itala malagip ko apadalusan to'y pansyon. Kasta? Ay, dakadwak inton madamdama. Dakaminti mang dalos no kayat mo. Ay, gamanak no kasta, manong. Rugyam nga ruden. Doblek to titangdan nyo no manuti ko nayo. Nay. Apag isaw. At daytan ni Chairman gusting akadwak. O anya ngay, nalpas ti saritaan. Dalusan mi nga ruden da itoy, ha, basang? Wen? Ala, rugyan tan dalusan da ito'y pansyon na padalusan ni... anya gamtin, nagan mo itayin, basang? Josefina di Kalmado. Ay, ala, nagsamag dito yan. Akin pansyon nga dito ay ading Josefina. Mabasa yun to tinagan na di talapida. Intong maikat yu ti lumot na. Ay, ni, nalumutan ngagpaison ti lapida insyaw. Ay, kuskusa man kita insyaw. Oing Chairman. Ay, sos, nagpuskol ti lumot na po. Sige, kuskusan pa. Ikatam na kita lumot. Adaytan. Ang dita nakasurat anagan dita insyong. Ay, mabiit lang, Chairman. Josefina di Kalmado. Anya? Nay, kanagnagan mo at basang. Insyong, ayan tayo babaeng. Chairman, simrek ngatan di tapansyon. Alya day chay. Tara, Chairman! Ay, uray na kinsyong! Ay, na, gusteng! Tara, ay, takbo habang may lupa! Taray, tatang! Taray! Alya dyan na tagainap ko. Ay, puwera alya, apo. Domi, mabali namin. Imbag man, tada ka dito'y barangay hall, Dumeng. Ay, uwan tatang, ay Chairman. Kunayo mat ngamin, awan araramidag, umayak latta dito'y barangay office. Uwan tapno dalat tao dito'y, no dati saan nga umay, tinaka-schedule nga duty. Kas chiptanod mo't Uwan, kaya't kumat nga update da kadagiti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Ay, wala. Nangruna ita, apa nagtutudo. Ay, uwan gayam. Addan sa reklamo dagiti taga Sector 6. Di matla ka no malmalpasan jay kanal ijay. Kat malayusan dagiti babalay iti asidag jay mararamid a kanal. Dayta nga rod. Agpampanoray nga tayo kontraktor, tamabayag pa imot ba si tigurisyon, jay project? Nareklamo laon dagiti taga Sector 6. No mabalin, dagdagad dan sa di kontraktor ang mangilipas. Nagbayag ka na. Urahin da. Tinapatag na pintas si panakaaramin na. Ken, malpas. Di pa ikat na danon ti Judith na. Mamultan tumot lang dahi kontraktor no di na malpas iti na ituding apan nakalpas na. Saan da nga mo da ita? Basta maganatan da iti panakalpasan di kanal. Tam malayos da kanon. Good morning, Chairman Dumeng. Ay, koreksyon, ina. Saanen asyak ti Chairman. Nagikata kidi napanak kidi Hawaii. Kastaya. Ay, kita man laeng. Adon, ti saan ko nga amo ang mapaspasamak dito yung barangay. Nabihitak pa ay asimmang pet. Kat ni, siyakmutan ti napuintaran da Chairman gusteng.
Simukat ijay nag-retire at chiptanod. Ay, kasta kayam. Iso nga adda kalata dito barangay office. Wan, pasaray umayak. Katnay, siya kung matanti pinagbantay ni chairman. Anya gayam ti gagarayo, inadurina. Ay, umay kumanla ko madamagan no apay asa anak anairaman kadagitay na ikan iti social pension. Ay, awan ti maibagak dita. Ni chairman Ay, sa anak la ko mga agreklamaw. Anyam apay ngay, ano ti maipasaran kumakat dagitay awan kabailan na itibiyag. Akas kunada. Apay ngay nga agaw-awat mat jay retirado a nurse akaruba may. Ay, kasano na pasamak ti kasta? Ay, day tanga raw. Dagitay awan mabalin amang suporta kadakwada ti kwalipikado kunada. Anyam apay ngay nga ada kasyay. Ay, kwa, ina. Ay, saan la aday jay ti dilawag. At kapay agasawa nga agaw-awat matlang iti day ta a social pension. Sino mat dagijay nga agasawa? Dagijay agpada nga ex-abroad. Daampol kandensyo di tadaya. Idi nagfurgudan. Apag isumat, pagturpos dan jay kakaiso ng anak da. Kat nag-abroad. Abroad latta? Way, nag-abroad matin jay anak da nagturpos iti kulihiyaw. So nga, awan da ita dito Pilipinas ta nagturday jay ayan ti anak da jay Canada. Kasta? Ita, ayan ti bagbagada adagitay awanan ti kwalipikado nga ag social pension. Ay, kwa, ina. Ay, sungay mayak tag pasertifayak man amarigrigat dito'y barangay nagbugsutan. Barang makwalifayak matlangan. Ay, awan. Sana maaprubaran ti papel ni Dorina. Kitno dunya day jay. Dakkel ti sinublat na pensyon na dilakay na. Sa awan mo't kabalay na nga ore apo ko na kuma. Kasta ti kunam. Ngam si kantidakas ita kadagiti umapapal nga ag social pension. Siyak aya ti agaprob kadagiti papel da. Mismo ati ahinsya amang mangted kadagita di agaprobar ta agsi ay damit. Bunggayam, adatindaran mi asiminar kenduming. Kapitan ken chief tanod ti kasapulan nga gatindar iti dayta asiminar. Nupay kasta, umay ni kagawad Anton ta iso ti committee iti peace and order. Kaano dayta? Intun biyernes. Medyo adayo iti bagyo apakaangay iti seminar. So nga umyan kami, iti may sa Arabi. May sa Arabi Alakat, aganad kayo Nang runa kat ada mapaspasongadan na bagyaw. Wen, natalgad kami, tay givan ni kagawad Anton ti pagluganan mi amapan. Naisurat kong ti title ti drama. Ngam, anyaman nga tan nga istorya ti surat itan. Sapay kasladyak makasurat iti komedi no kastoy. Ay, sos. Madiman ti pasimudaag daytoyan. Bari Josep. At duay kami manen. Nagalaskat ti kastuyan. No kaano arogyak nga isurat ti plat ko. Isumat ti isisider ti panakapuyat ko. Sa bagay. Nalakantulat pa ng surat kon iti daytoy.
Mangsuratak man iti istorya maipapan kadagiti kararwa asan ang makastrak iti pagarian ti langit. Ay, kararwa dagiti ibagbagada a buaya nga opisyal. Ay, kararwa. Ilad ko man langan. Mangkarintar at talagang ta ito'y asuyaab. Anda makimisa, Gusteng. Si Kaladtan. Madaramidak. Anya, di ka man umayan. Umay kamot ak kararag, Uri sa dino ta ayan. Mabalintag kararag. Kastanto mo ti panagrasrason mo. Tultulado mo dagiti daduma dita. Agrubar ka kiddain. Awan impyernon to titurungam no kasta adi mon malagip ni Apo Diyos. Inton maminsanan nga umayak. Nadaramidak kita. Sige makamu ka. Sa apay mapaspasongadan ti panagbiyahe Man ano ayan, magbiyahe kami. Siyempre. Umay ka kumamot makimisa tadawatem ti kaasi ti Apo. Tatarabayan na kayo ngagbiyahe. Wen. Uri sana ka makimisag, karkararagak mo ko. Ang kakiting. Talaga asanak nga umay. Kapilitan na bas tinaglugan tandumeng. Anya nga raw. Di mo tan nakasurot ni Kagawad Anton. Kasta unay mo ti panagpataray ti driver. Paya gober tiket kurbada. Sana makita no damasabat. Sa di pa'y agbusina kunayo damasabat tayo atrak tatang. Matay tayo! Ay, Rusa, anak ko san sabot na makalasad na tatag mo kang dumeg. Agpadanangawan po na di ospital. Wow, nayan niya na ito yan, Rosa. Agindan san sabot na mabalaw. Ay na, kasanong tibiyag ta, agawin kan. Ay, sumangpat ka na, Rosa. Ay, oras siya ka. Jakbat maaklon nga iso ti mo na matay ni tatang mau. Nga ore namin na kayat nakasukatan. Wan. Ore do kasta. Jak kayat ti mabalaw. Nasaysaya at witlaga no iso ti mabalaw. Tapno dinan pagbasulan ti bang sukat kanyak. Un ka di Rusa. Ti kunak agawid kan. Agawid kan tapno agsinaranay ta ditoy. Ay, basta dyan ko na mo teraramidak. Sige. Babayahin, Rusa. Ay, Apaw. Ang mga nun nakapuutin na gusting kang dumig. Inakmanan siripan ina. Ay, ikararagak latay na sapay lang kumata malasat dali patay. Kitam doming, nagado ti na ikaputi ti bagbagita. Sabay lati na ipaamal kadata. Ken nakasulsul kadagiti abot ti agunta. Pagang sandagita tatang. Ay, kasanon. Kasta unay ti dungaw ni nanang anakitak di tarwar to'y kwartong ayanta. Nilakit di Rosa ti kasasauna iti cellphone na. Apay? Natay tanaya? Ay, saan tapay anatay itaa? Ang
saan tangam mo? No, malisyan tapay ti kumpay ni patay iti kastoy alangata. Tatang, ni patay day ta sumungad. Iwas-wasawas na ti dakkel Ay, kumpay. alerto, tatang. Ay. Lisyan ta ti kumpay ni patay. Teko nayo, malisyan nyo ti kumpay ni patay. Sino day ta? Ipusan, tatang. Siyak ni Goodfire. Sige, patay. Iwasawas mo takumpay mo. Garatem titengad da. Ay, saan? Ay, di mo iwasawas di takumpay mo. Agbiag kami bay. Pangasim patay. Di nakpay kumkumpayan. Awan pa'y putod ko. Oray. Orayan yat kong kunayo. Umayan takumpay. Tatang, may taytayabtan. Nataytan. Mapantangatan ni langit. Welcome iti yuyang amang liwang-liwang. Gustilo Kayabkab ken Domingo Portugal. Daman ni Goodfire. Bimaot ka data, tatang. No asino ka ban at demonyo ka? Adaywan na kami. Siyak ni Goodfire. Dalipatan na kon. Anya. Tatang. When? Apay gusting. Nalipatan na kon. Kat no ag best friend ta. Ay, saan ka nga mamaw? Best friend mo ka no, tatang. Ay, awan best friend ko, adimonyo, no sa hiro. Kasta ti kunam gusting. Para makita. Sumorot kayo kanya. Insiwat ng tim madayaw. May surot tamat kan kuanan, tatang. Awan mabalin. May suratan kan Goodfire. Adda tayon ditoy. Ay, umapan kami iti pagarian ti Diyos. Day tatipon daw. Dumatag kami kanapo San Pedro. Napigsamat ti pakinakamiwan niya. Ngam dakkel abidot yu dayta. Nagkunaking ka, Goodfire. Nalalaing ka kidden ngam ni Apo Diyos. Nalaingak. Taamok ti inararamid yu idi adda kayo pa'y laang igetaga. Anya? Talaga man. Awan inaramid yu no de tinanggon gundaway. Nagado dagiti mamirmiraot adandan ni saan dan amangan ngem inimutan nyo ida. Ket pakaragsa kaglaunay. May saka pa'y tumeng. Nagbalin kan apas pasorot latan ken katuga nga magusting. Anya? Iso nga agpada kayo makipagyan iti impyerno. Saan kami nagimimot? No dagitay ayuda ti kunam. Niwaras namin. Saan nalimod kada kami ti inararamid yo? Iso nga agay ayat kami launay ta sinorot yu ti dalan nga agturong iti pagarian me. Ay! San nasi ka ti mangedang iti dayta? Pudno dayta. Itamat laang dumatag kami ken Apo San Pedro iti ruangan ti langit. Sige. Guyugan kayo pa'y Itulod kayo ijay kat para makita no adda lugar yo iti bagbagayo a langit. Ditoy,
Dito'y tipagnaan tayo. Hintayo ijay ayan ni San Pedro. Ne. Sumina matitidalan nga agturong idayan ti adda manok na. Sa balay, ti pangiturturungam kada kami, babae. Di kay agreklamon. Agyaman kayo kiti, tadak amangigiya kada kayo. Humay kayon! Ah! Ay, tatang, kitain nyo ti agdaw-dawa daw iti gayadan ti bado na. No? Ah! Ipos! Ipuhusan day ta. Pasurot ni Satanas. Hanak ti Diablo. Nakadlaw damat. Good fire! Sana bale? Kadwa tay tumetla dagita nga agkatugangan. Ditoy, tatang, adaywan ta dagita sa iro. Isudaytan ni San Pedro, tatang. Adda nakabatay apuraw akawitan iti abaga na. Wen, takasta ti panangiladawan da ken Apo San Pedro. Ken, kitaan nyo, tatang. Adda nagdakkel a libro iti sango na. Isulaki ti dayta ti bagbagada a libro ti biyag. Wen, tatang. Umasidig tayo pa'y kankwana. Umasidig tayo ken ni Apo San Pedro. Da kayo adwa akapadak akararwa. Ni, ada babae. Kararwa mo daytan. Masidig tayo kanon, tatang. Padata akararwa dayta, mangayayab ka data. Awun. Sika senior citizen, priority ka. Already ti ruangan ti langit, priority dagiti senior citizen. Wan, anya tinagan mo? Gustilo kayabkab ikulipagpagapaw. Ala, bareng agpapada tayo nga addanagan tayo iti libro ti biyag. Sa apay lakuma, tawan pa'y naganta dita, tapno makasublita pa iji daga, duming. Kwa, tatang. Amang nuawan nagan ko dito'y. Apay? Ado ka di tinagbasulam, adi mo na idawatan iti pamakawan. Awan na mo ka nagbasulak iti pada ka tao. Ajak na idawatan iti pamakawan. Nagasat ka, nagpaiso ta ibagbagam. Para maamuan ita. Apay ngay nga awan nahagan ko dita. Di dakmat nga rod pagsublin, di daga. Tatang. Ay magkang ka Anya ka na. Agsubli ka, di daga. Uwan ka na, tatang. Awan ka na upay mat tinagan ko dita libro ti biyag. Ay, sana mabalin. Agsubli akmat di daga. Agkuyog ta. Tatang, di kay agariwawa. Kung nagtupay kat, Gustilo, iti pagarian ni Satanas, ti papanam. Ijay impyerno. Saan? Tatang. Tulungan nak duming. Saan ko akay ti mapan iti impyerno? Awan ti mabalin tayo. Sakla ang ti pagsublin tayo ijay daga. Ay. Agbati kayo at talaga. Sige. Saan? Panakon. Saan duming? Hindi nakpanawan. Siyak ti sarutam. Di kan makasubli ijay daga. Saan? Tulungan nak duming. Kumputakin ka. Sige, tatang. Kumpat kayo nga rin iti imak. Saan kayo nga umibat? Tapno di kayo maguyod ni Goodfire. Ay, saan ka na makapaluspos ken Satanas? Gustilo kayab ka ba? Oh my God! Di na kuyudan, Goodfire! Kuyudan na duming! Uwan, tatang! Di mo may kuyod! Mapisa na ka! Kumpet kayo, tatang. Diyo... Ni katugangak? Mapan ijay impyerno?